svakako ceo svet dovela u neko stanje šoka i jednostavno najprije bih to mogao uporediti sa nekim scenarijom za naučno-fantastični film. Jednostavno, uticaj pandemije se nije razmatrao kao rizik prilikom formiranja poslovnih planova, pa je samim tim i najveći izazov možda bio prilagoditi se toj novonastaloj situaciji. Ja sam najiskrenije zadovoljan jer smo i sve nedaće uspjeli da ovaj period iskoristimo za jačanje ABL-a kao organizacije. Također, kao rezultat dugoročnih poslovnih planova i stalnih poboljšanja u procesima proizvodnje, uspjeli smo da ove godine kao priznanje dobijemo i najviši žig kvaliteta koji nakon najstrožijih provjera i testiranja dodjeljuje Britanski institut za standardizaciju. Ali ono što sam posebno ponosan jeste naša politika transparentnosti u poslovanju, jer je ove godine pokazala koliko je zaista značajna. U ovim kriznim trenucima lojalnost zaposlenih i njihova posvećenost kompaniji je u velikoj meri doprinijela da se na adekvatan način izborimo sa posljedicama krize i da korake koje preduzimamo vode ka sigurnom opstanku kompanije i svetlijoj budućnosti. Smatram da je liderstvo i sam način života, barem po meni, jer rešenost da pobeđuješ svoje slabosti i to je neka rešenost da pobeđuješ svoje slabosti iz dana u dan. Odgovornog lidera čini transparentnost u poslovanju i donošenje odluka koje uvažavaju i mišljenja ostalih članova tima. Pre svega, lider pokazuje empatiju za potrebe svojih zaposlenih. On svojim primjerom pokazuje stabilnost, odgovornost, ali i odlučnost da po potrebi donese i neke radikalne odluke. Za sve to je potrebna hrabrost, a hrabrost dobijate zahvaljujući podršci tima koji veruje u vas. To je onaj osjećaj da možete da se nosite sa svakodnevnim izazovima jer iza sebe imate tim ljudi koji vam pruža podršku i koji veruje u vas. Savremeni uslovi poslovanja i dinamika poslovanja pred lidere stavljaju veliki broj izazova, pa samim tim je jako bitno da se stalno usavršavaju i da imaju strast prema onome što rade, jer su to ključni benefiti za postizanje cilja. Stalno usavršavanje iz razloga što je to ono što vas vodi ka cilju, a strast je ono što vas vraća na put kada naiđete na prepreku. Jer biti lider znači imati i uspone i padove, ali znati kako da se sa tim na pravi način nosite. Napomenuo bih da je presudno imati balans između privatnog i poslovnog života, jer je to, da kažemo, ključ uspeha na oba polja. Jer samo zadovoljan pojedinac i ostvaren je dobar pokretač i motivator za ceo tim.